Irisa Singbu ahar mutu iko non krom jering ngasi sumam gi damakti yamna kanar government job ki notification amala e SSC Constable GD Variety 2025 SSC GD 2025 ki vacancy notification out ore total vacancy ji 39481 vacancy ni hariba vacancy ji myam koina form amatang apply tor matamda CISF SSF SSB ITBP CRPF NCB amadi Assam Rifle hariba post vacancy myam ji form amatang na loina single exam na loina apply to yadini ko Manipur ki jo vacancy myam piri ko Manipur ki separate vacancy pi ba thabak habase SSC gi oina SSC GD ji khatani ko hariba SSC GD ji ki age limit selection process exam pattern na chingba aduga SSC GD gi matang da mayam khangdaba doubt ler ma khuding mak loina clear tawnu hona jage mayam na channel sibu subscribe tawdibo ri channel si subscribe to sembiramu video sibu thabaki damak da preparation tar isin lausingda share khara tawbiramu akoina CISF ki post oiro SSF ki oro SSB ki oro kauriba post vacancy mayam se akoina form amamam tang apply tawgadra haibse adu tawgadam nati ko single ssc.gov.in da apply toroga SSC GD dagi apply toroga mayam si preference ki matung ina koina pamjaba post na preference khalaga tawgadabani aduga preference khanbaji kari yenga khangani haibtu chai mayam da tentang loina phongduk chake notification download tonaba link so description da hapsaramge application starting date si 5 September dagi hore aduga last date si October 14 do ogini ko aduga kari guma koina form si thalin matam da soi gi balan ki ba yorogsu November 5 taina 7 November 4 gi matam da correction windows lagani aduga tentative exam schedule si January dena January February gi marak sida togani hana notifications di yauri ko aduga akoina apply to basi mayam SSC gi ona di website si yamna mi mayam apply to senbanina 37 lakhs 40 lakhs mugi candidate sing mayam na apply to senbanina server si down leba yabagi chance mayam leiko aduna last date yodringanda form apply matam sana apply to biho ko apply to no link so description da hapsaramge aduga SSC gi anobu website ssc.gov.in haida apply to gadamni ko mayam na SSC GD gi apply to bagi form fee si general amadi OBC candidate ki oina rupees 100 ogani SC ST ex servicemen amadi female candidate singi oina di form fee ambaloro exam to gani ko aduga SSC GD gi age limit si 18 dena 23 years ni adubu age relaxation loi legani ko minimum age se 18 sudaba yade age calculation to si January 1 2025 da calculate to gani ko aduna hojik 18 years sudribu urgasu next year gi January 1 gi manungda 18 years surgadi apply to yagani maximum age limit sida SC ST gi 5 years ki relaxation bi ni OBC gi 3 years bi ni ex servicemen gi 3 years extra military service lora matungda 3 years ki relaxation phangani aduga sida SSC GD diaru job profile sing karam karam no haimatamda constable GD in BSF border security force ta lere CISF ITBP SSB CRPF SSF sidi yamna luba post ni ko madam di yamna luba post ID man cut off kwadi wangani adu all india ring di ngani ko sida GD in NIA aduga Assam Rifle sidi cut off khara name ni ko mayam dage adu hariba job sing si mayam koina preference ki through the khandani preference kamai khangani have the so loina mayam da khangan jarakani aduga SSC GD gi selection process kamai to ham tam the phase 1 da computer based test multiple choice type question da written examination to gani sida cut off kamai to buno have the mayam da khangan jaki ko aduga silor matung da physical efficiency test amadi physical standards test chest amadi height weight measurement singba loina to gani ko aduga lamjen yaw gani physical efficiency test se lamjen udini 5 kilometer ki race 24 minute ki manung da chengadamni phase third ta ma'am medical test amadi document verification tolor matung da merit list lep ko da merit list di ma'am computer based examination multiple choice type questions de gi loina count to dini ko ahan bagi tier 1 se sida general intelligence and reasoning gi question 20 hangani GK gi question 20 hangani maths ki 20 question hangani english ki 20 question punna 80 question ni total marks se 160 ni question amam da 2 marks carry tawi pungamagi matam khak pi ni ko aduna time management ji yamna maru oi time management haitragadi exam sing asi crack to wagani ko aduga sida laiba negative marking ji 0.25 khatani aduga 1/4 oibni mahuksana ata exam dadi adubu SSC GD dadi 1/8 oi ko aduna 0.25 khatani kak tuji aduna kaisuk khudong thingai oi de ko khoina khangdaba question attempt to matam da adum question je khoina elimination ki through da dum khangdaba question attempt to badum kaisu mangzeroi maram di negative marking aduki matik nemi ko akhang question sing to lorga adum try to ya post ogini ko to total post vacancy je 39481 vacancy ni sida BSF ki total post se 15654 ni CISF ki na 7145 ni CRPF ki na 11,541 vacancy in SSB na 819 vacancy ni ITBP ki na 3,017 vacancy ni Assam Rifle ki na 1,248 vacancy hogi ni SSF ki na 35 vacancy ni Sipoi in Narcotics Control Board na 22 vacancy punna 39,481 vacancy hogi ni ko
ꯑꯗꯨꯒ SSC GD ꯁꯦ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯁꯟ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯁꯟ ꯂꯩꯒꯅꯤ GD ꯁꯦ ꯁꯔꯞ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ माना डिपार्टमेंटल एग्जाम सिंग थारगा प्रमोशन लाकदबनी को एग्जाम जम लाकदब नते डिपार्टमेंटल एग्जाम लोइना GD की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तोना डिपार्टमेंटल एग्जाम सिंग डिपार्टमेंटल एग्जाम सिंग थारगा डिपार्टमेंटल एग्जाम जिदा अखोई ना फंगिबा मार्क तुगी मतुंग इना करकदब पोस्टिंग असी अहमदा सीनियर कांस्टेबल दगी हेड कांस्टेबल द मुकरकनी हेड कांस्टेबल की मथंगदा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर करकनी दुगा इंस्पेक्टर की लेवल फो काब याई को GD की प्रमोशन जे दुना मतम चाना खोइना डिपार्टमेंटल एग्जाम फजन क्लियर तोबा लेप लैतन होनब कन कैंडिडेट ओरगदी इंस्पेक्टर की लेवल फो योबु याई सर्विस से लोइफोक तो मतमदा दुना अदुकी मतिक याम अपॉर्चुनिटी ओब जॉब नि मैम अप्लाई तोनब लिंक सो डिस्क्रिप्शन दा पिजरमगे नोटिफिकेशन की लिंक जु डिस्क्रिप्शन दा लोन हपसरमगे अदुगा NCC सर्टिफिकेट होल्डर सिंग योना C सर्टिफिकेट पाइब सिंग C 5% मैक्सिमम मार्क दा बोनस फंगनी B सर्टिफिकेट पाइब सिंग ना 3% की मैक्सिमम बोनस मार्क फंगनी A सर्टिफिकेट के ना 2% की मैक्सिमम मार्क फंगनी को मैक्सिमम मार्क ता अदुबु कट ऑफ कई काउंट तौ मतम दा सिगी मार्क से याउदी को कट ऑफ लारबा अमदी eligible over candidate singkhata da mark si et togdabni ko aduga khoina constable GD gi leiriba post vacancy mark sida SSF amadi sipo in narcotics control board singjigi vacancy asidi all india rank gi basis ta khangani ko state wise vacancy leiraga su hariba SSF amadi NCV gi onadi state wise vacancy leite ko sidi all india gi rank gi matung inna khangadabni aduga khoina vacancy sing asi thok matam da border guarding district militancy or nexal affected district sumaina makhal thon mayam khadoi ko manipur gi karam jaga da border guarding district ओबनो अदुगा militancy affected areas सिंजना करम नो हाइबदसु आई मैम दो लोइना खंगन जरके मैम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दा तोरिसे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन ngaतनी असिदा मैम ना मणिपुरी ऑप्शन जे मणिपुरी सब्जेक्ट कोइना फोन जे मेन मतम दा मणिपुरी हैन ऑप्शन यावगनी को असिदा कोइना खनबे है मणिपुरी दा कोइ मैते मेक दा एग्जाम दे थाबी यादुर हाइबसे अदुना ते को बेंगाली मेक ओइगनी मणिपुरी बुदी लोन बुदी मणिपुरी ओइरनी अदुबु Bengali script irakani ko aduna nauna candidate nauna apply the candidate sing Bengali script khangdagadi khudongchaba mang be ai ko adubo question da dum khoina dum change tobudi yabani ko English have a paper sidi me English dum lakani sigi meaning hello ko moina meaning Manipurian khalaga jo Bengali me ekti irak tuise reasoning general knowledge samadi math se sigi part home ji khatani ko English study karim change lai roi aduna khwaidi base obidi मैम कोइना English ta dum thabjana khwaidi base oini ko negative marking legani negative marking ji 0.25 khatani ko question mam chum matam da 2 marks ni 0.25 khatani kak tuji aduna negative marking adu khwaidi nemba job mark ta amani ko hai sidi मैम Manipur gi separate vacancy lebani Manipur gi total vacancy ji मैम 464 vacancy lai ko sida male gi na total vacancy ji 422 vacancy legani female gi na 42 vacancy legani ko ado Manipur gi vacancy tongana leiba job se sikhatani SSC na conduct to matam da aduna khwaidi opportunity over exam ni sida physical lamjing khatani kya urji ko mayam na photo je thagat matam da live photo capture to gadani live photo capture to matam da isagi na kongani ji unabu honabi gidamni aduna photo je blur oiba spec open chingba ambu yade ko aduna koina photo je namatam da yam section na nambi gidamni background yam nan mafam da lighting system fazana lei mafam da koina live photo capture je to gadabni ko aduna SSC gi jo hojikti separate Google Play Store fangba app tho amni ko app tagi capture tawna kwadi gi nungai bani aduga koina photo je thakar matam da reject chat gi chance lai je karam matam da oya matam da photo without plain background fazada bo orgadi background ji yam amot pa haidi fazana seng udabo orgadi photo je reject chat gi chance lai ko aduga candidate sing na dupi upaga aduga spec upaga photo namagadi yaroi aduga candidate sing na search let tabi photo namagazu reject chakani aduga photo je sufficiently bright oidragasu fazana mayek seng udragadi reject chakani photo je blur orgazu reject chakani ko adon photo je maruina photo namatam da isagi nakong ani ji unaba aduga camera gi level ga mid ke level ga habet sanana yam khar nan mafam da photo fazana nabiyo adugadi live photo capturing da karim problem lai ko कोइना फॉर्म जे थकर मतम दा सिग्नेचर जु समने सिग्नेचर जे फजना क्रॉप तरोगा स्कैन तोगदबनी को कोइना सिग्नेचर जे करिगुम्बा पोर्ट्रेट फॉर्मेट नत्रगना फुल पेज समदा मसी इमदि इरगा क्रॉप तोगदबिदा पंगता थकर पोरगदि रिजेक्ट चकनी रिजेक्ट हेक चटलगदि मैम उपाय लेते को सीदे करेक्शन विंडो द सेमोद्रगदि यारोय अदुना करेक्शन विंडो बि लेरि अदुबो थगत मतमदा सोइदनबा मैम पुन होनमिनसी अदुगा मैमना हारिबा एग्जाम सिंग असि प्रिपरेशन तोबो तारगदि टेस्टबुक इयरली पास प्रो जे कंपलसरी लेसन व्यू टेस्टबुक इयरली पास प्रो जे सही मगिना ₹615 दा फंगनी को अदो मैमना कपन को T2M को जे सिनबिरगदि 12% की मैक्सिमम डिस्काउंट फंगनी को हारिबा टेस्टबुक इयरली पास प्रो जे मैम CGL की मॉक टेस्ट थागेरा GD की मॉक टेस्ट थागेरा लोइना अनोबो अपडेट सिंग लोइना फंगनी को थबा खुदिमा की प्रिपरेशन लोइन तोबो यारबा ऐप नि सिदा कोइना
मैम ना हजिक टेस्टबुक पास प्रो ले मतमदा ईयरली पास प्रो यावगनी मंथली पास प्रो यावगनी 2 ईयर पास प्रो यावगनी को सिदा मैम 2 ईयर पास प्रो जना क्वादी कानाबनी मरमदी ममनजु कछु याम खिनदबिदा सही अमा हिंगतोइनी को सिना अदुना मैम ना ले मतमदा रिकमेंड तोरिसी apply kapanda T2M sina biro aduga 2 year pass pro je lebiyo ko asijina khwadi akoi da discount phangba chahi ju yamba validity du sangbo ogeni ko do mayam any government job exam khudimok loan eligible ogeni SSC GD ogera NTPC ogera CSSL ogera CGL ogera loina CPO ogera loni kana buje loin phangani ko mayam SSC GD gi syllabus isam chambani English ki comprehension amadi vocabulary sing English ki grammar ki rules sing ba sing yaugani general awareness su mayam static GK amadi current affairs sing hangani ko duga maths ju mayam ida maths ki question sing arithmetic ki question ngata ni sit advanced math ki portion yaudi ko general intelligence and reasoning gi ju question je arai ba ngata ni ko sida mayam GD gi syllabus se khangning ma tar ga su mayam screenshot lor ga sigi creative se mayam save toksin la thambiro ado mayam Manipur da border guarding district se karam hai matun Ukhrul Chandel Chuchampur Kamjong amadi Tenukpal haiba district sing jini ko aduga Manipur gi lemhori ba atai district sing jidi militancy affected area ogeni ko mayam Manipur gi sida ju yaure Manipur gi serial number 15 yaur si all districts se militancy affected aduna koina form me matam da militancy affected oibra natragana nexel affected oibra haiba matam da koina tik tau gadabni ko duga koina preference khan matam da BSF sina preference koina form me matam da AN legani CISF sina BN legani adu bu koina preference isa isa na pamba preference no kwai ma kok da thambiyo ko CISF na kwai pamba targa di B na kwai di han ibiu mathang da SSC pambo regadi SSC IC ibiu sumaina kwai di pam da duna mayam kwai makha thambiyo kwai di pam na matag thambiyo ko adu bu mark ki matung ina di koina mark tu bu eligible regadi kwai di koina khalib do adu phangba ya bi chance lai dini ko mark ta di loin lere GD gi physical efficiency test se akoi Manipur candidate sing gi oina chen du si male gi oina 5 km race ni 24 minutes ta ching dabni ko aduga female gi oina di 1.6 km race ka oini ko aduga sigi physical standard test se kamai tawni ha matam da physical standard test se sidadi male gi oina height minimum height si 162.5 cm ogeni ko aduna koina si form thaji matam da isa gi district isa gi state ki matungina relaxation di pibani aduna domicile certificate natragana permanent residence certificate che isana loina ready taro thambigidam ni ko female gi oina 152.5 cm ni ko Manipur gi na to ana udong saba pibani ko sidia aduga chest measurement se male gi oina minimum chest che 80 cm ogedabani SC amadi OBC general gi oina ko sida kon minimum expansion je 5 cm ngamgadabani chest expansion si ST gi oina 76 cm ni normal da duga 5 cm di extra ngamgadam ni ko adubu CJ ma'am sidi general gi Manipur gi oina di 77 cm na yagani ko Manipur gi candidate sing 77 cm na yagani minimum expansion da 5 cm ngamadi Manipur gi candidate sing gi oina di yani ko aduna Manipur gi sigi relaxation ge phangge ha taragadi ma'am na Manipur ki domicile natragana permanent residence certificate ti compulsory ready taro thambigidamni adu koina SSC GD gi laiba post vacancy myam se kamaina preference khangani ha matamda SSF gumba CISF gumba je kwai mamang thambiyo ko madamdi kwai digi salary package nungaiba duga yamna nungaiba posting makhal oyini ko SSF GD myam sigi cut off si state wise leiti ko SSC gi ona SSF GD all India rank da khangani ko duga narcotics control board ki Sipoi gi post du adu so vacancy name adu all India rank da khangani ko aduga NCB gi post ki ona di salary su mayam da gi kwai wat pani ko do atai CISF gomba SSC gomba di salary su yam wangi do SSC ki cut off ti yam wang kani salary ju mayam da gi hena chawgani ko sida CISF gomba SSB gomba se promotion yam thuna phangani aduga kwai di nungai ba post CISF ni ko industry gomba ana no ba buildings sarkar gi mari lena ba official sing gi industry buildings na chingba ngak senaba leibani aduna kwadi secure job si CISF sin oi aduna mayamna vacancy jo dum chawbani ko CISF se mayamna preference wang na dum khanai ko aduga asam rifle gum masini anakpa da taning ba singi on di asam rifle je dum kanare ITBP je na mayam siju safe zone dani ko leidu se aduna dum kana ba posting je khon isa isa na apamba post to khalaga preference fazana mimbiu aduga mayamna SSC gi exam sing asigi coaching je kai tokdinu hai matamda mayamna SSC coaching Manipuri hariba channel se mayamna search tobiro channel sida mayam gi GD gi 2025 ki live class to loine sida singani ko mayam sigi channel sida mayam changaga
playlist changa hana gi recorded lecture sing ju yeng bi agani adu anoba course ma'am launch torani ko SSC GD gi anoba course ma'am monthly fee oina 299 khatani quite affordable oiba ko mamanda ma'am da loin phangan jarani ko hariba course 3 months ki course ogini class note updated content previous year question exam pattern na chingba exam techniques na chingba loin SSC GD je sida focus piraka ma'am class tawgani class asi course sigi anoba course asi 21 September dagi hogani 6:30 pm dagi horaga 7:30 pm daily live class YouTube da tawgani ko sigi course yaw matam da ma'am na fangadoriba facility se kari kari no ha matam da tawriba classing asi ma'am smart approach ngata tawgani maths zero kani reasoning English vocabulary GS ki important notes sing loina fangani adu hana atopa classing tawgiba oraga su hana gi membership ki class live classing du ma'am loina sigi course yaw matam da loina free da fangani ko 3 months ki course ni GD ki exam si January February tawdini aduna exam si nangnaba ma'am si syllabus pull up cover tawraga maths hero any subject ma'am zero den hero level fo yawnaba ma'am punna selection fangnaba ma'am punna honaminasi duka ma'am na sigi course yawning bo orga di ma'am na description da WhatsApp group na singba SSC GD constable gi live class ki oina WhatsApp group ma semjare WhatsApp group tu ma'am sango aduga course gi matang da details loina khangbu yagani ko ngasi gi nodi ai update sigal loina mayam dagi bidai lawsarake aduga mayam na Manipur gi vacancy kya no hangagadi total vacancy je 464 vacancy ni ko Manipur gi oina sida lariba vacancy asi 422 vacancy na Manipur gi male singi ni aduga female gi na 42 vacancy obani ko aduga details mayam khangdaba lairek description da loina hapsaramage mari lenaba link sing loina hapsaramage aduga mayam na doubt level charaga ju comment section haibiramu mayam gi doubt sing comment da loina solve tonu hona jage ngasi gi nodi matang sida tension jarage thank you